Akatifinqo lenkulu. Yes, Jesus. Hallelujah. Ndivumeleni bangcwele nithathe lithuba ndibulise wonke umuntu okhona endlini enkosi. Sisemi ngenyawo zethu. Siyabulisa bonke otata abakhona endlini. Sibulisa bonke omama, sibulisa bonke abantu abasha ulutsha lonke egameni lenkosi. Siyabulisa team yethu egameni lenkosi uYesu ukibonesi bethu. Ndiyacela basolwane sibaqhubele elikhulu ihlombe. Imedia team yethu nabo baqhubele isandla egameni lenkosi. I-ushers zethu ndiyazibona zivuke kwayizolo kanti baqhubele isandla. Inhle lento. Ndiyayithanda lento. Ngokukhethekile bazalwane ndiyacela ukuba siqhubele bonke abotata befundisi bomama befundisi abakhona phakathi kwethu egameni lenkosi. Praise the Lord. Abantwana abancane nabo siyababulisa egameni lenkosi ethu Yesu. Glory to Jesus. Kan baqhubele isandla nabo esikhulu. Ndiyacela ungakahlali phansi kubulise abantu ababini abathathu uthi molo melwane wenzeka kuhle wabakhona namhlanje. Hayi babulise bulisa ababini abathathu uthi molo melwane. Akani ziqhubele isandla esikhulu egameni lenkosi uYesu. Siyabulisa bonke ababukeli bethu emakhaya kumakhaya kuzindawo ngezindawo apho basibukele khona. Siyambulela uThixo kakhulu ngalomzuzu asiphe wona, especially ukuba khona apha emzini waseMthatha eNgangelizwe. Kanqwabela uYesu isandla esikhulu. Praise the Lord. Mfundiswa lapha ekhaya, mfundisi uBhengu. Kani mqhwabele isandla esikhulu Ngcolosi. Ya mqhwabeleni isandla esikhulu Ngcolosi. Mphindeni futhi. Ya Nansoke. Praise the Lord. Andizumosha xesha bazalwane, siyambulela kakhulu uThixo ngako konke akwenzele nasazokwenza. Naseka kwenzile because uThixo selakwenzile. Abangasebenzi kubo abakafumana imisebenzi kodwa kuThixo imisebenzi seleyikhululiwe. Abagulayo bona kusekho ipain abazivayo kodwa kuThixo seyihambile ipain sophilile. Akani mqhwabele isandla esikhulu uYesu namhlanje moyo ngcwele. Hallelujah. Praise the Lord. Ndithembisile Nkosi yami izolo ndifake apology, ndiphakamisa izandla. Ndithembisile izolo kuba sizoba nomkhonzi kaThixo all the way from eThekwini eDurban. uApostle Viva Mpungose benithetha naye emini ndithi impostile ndiyafuna nyane tata ukuba ukhuphuke njengoba sasithethile. Kwatsho uba manizinto azidibani. Umoya wami waba rongo man. Kodwa nabuye ndathi uThixo uyazi ukuba intoni. Ayikho ke into enzakalayo kuThixo angayazi. uThixo wazi yonke into egameni lenkosi uYesu. Ake simqhwabele isandla esikhulu. Amen. So nditsho into bazalwane sisazophinda organize sihlele ukuthi impostile aphinde abe khona. Uyasikolota undijongile usibukele nje manje. Usibukele nje impostile uyasikolota. Khani imxelele bantu baseNgangelizwe. Thanini impostile uyasikolota. Tshone kakhulu anive. Thani impostile uyasikolota. Ewe uziveleke impostile. Unetshala okufanele ulibhatele tata.
Mqhobeleni isandla engekho phakathi kwethu. Hallelujah. Without wasting any time bangcwele siyambulela kakhulu uThixo, siyacela nje uphinde futhi namhlanje si acknowledge noma sibone izandla zabantu abaqala ukufika namhlanje usuku lesithathu siqale Monday sibe siyivula imvuselelo saphinda futhi sabakhona izolo sikhona namhlanje. Ndiyacela nje ubona abantu abaqala ukufika namhlanje nje neqala chini Thixo kanti into yalapha injani na neqala ufika nonke niphamisa isandla. Hayi beningekho izolo niqala namhlanje kaniphinde niphakamise yo kanti baqhobela isandla esikhulu bo baqhobeleni basangena abantu. Thixo isakhona indawo pha ndike ndayitsho lento andazi kuyawufika uFriday kunjani apha andiyazi into bazalwana. I don't want to waste time. Andiqhelanga lento yesimvuselelo eziphuma late. Ndiyabona abantu balapha nje barelaxile nobhingu naye ufike uhamba ndiyabona ukuthi kusho ukuthi into yalapha ndimlophene ekhaya. Andiqhelanga into okhupha abantu ebusuku man. So ndiyayibona kodwa ni relaxed nayizolo nibonile even noma sisiqedile ukukhulekela abantu bazihlalele. Mina ngijolo ukuthi nje mayithi 9 ifane imvuselelo ibe seyiphumile. Akabonga uYesu. Ake sibambe ngolohlobo nje sithi mayithi 9 o'clock sibe sesiphumile. Ku right? Ya kaloku kukho abantwana besikole kukho abantu abaphangelayo. So nje mayithi 9 o'clock nje fanele mayithi 8 o'clock 1 hour mayithi 8 o'clock ngithatha ipulpit ndiyashumayela mayithi nje phako kora to 10 to ndibeka isandla kubantu ndibe ndiugqibile umsebenzi abantu bagoduke bambe bayemakhaya so that nakusasa nangomso bakwazi abantu ukuthi babuye babambe ixesha. Ayibonga inkosi. Khani mqhobela isandla uYesu. Lesi asikhishwe kufakwe lesiya ngoba sekhona okuhambi kahle la kulesi. Bazalwane, without wasting any time siyambulela kakhulu uThixo egameni lenkosi uYesu ngalemvuselelo. Siyambulela futhi uThixo nangani nina nonke enimakethayo enixelela abantu ukuba ikhona indaba kwaMgcaji pha kwaMgcaji Street ikhona into. Sibulela uThixo kakhulu ukuthi ni invite enixelela abantu kani siqhwabela isandla esikhulu bangcwele. Sibulele abomama Nkosi abasiphile ubungqina abantu abasiphe ubufakazi izinto uThixo azenza. Uyazi mama xa sothetha ngento yesiduli ibizwa intoni? Isiduli lanto ekhuphula umhlabathi ukhuphuke. Ndiyakukhumbula manje iyabuya ndithi hawu ndiyayikhumbula into yesiduli wayeshona eThekwini umama Nkosi yami uThixo wangenelela ngohlobo olumangalisayo. Siyambulela uThixo nomuntu owavuka esibhedlela abodokotela sebathi awu sechonile ushonile umuntu kodwa kwakhulekwa uThixo ophilayo wamvusa obegula esibhedlela. Kani mqhobele isandla uYesu. Ake siqhobele uThixo bangcwele isandla. Simqhobele isandla. Kodwa moya ongcwele. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bafundisi bami siyambulela kakhulu uThixo sicaka sikaThixo kuba nibekhona to support imvuselelo umsebenzi wenkosi lo. Biye ngithi Nkosi yami usuka abusisekile umfundisi ukuthi nakufike umfundisi endaweni aye ayohlola noma ayokhonza uThixo ayivamanga. Bensathetha nomfundisi uMngomezulu during the day ndithi kuye kukho i-confusion ekhona in the body of Christ that we need to fix. Silungise izawulungiswa sithi singabefundisi iphinde ilungiswe nangabazalwane. Kanjani ngizawudlula kule nto bese ngena ezweni lenkosi. Kukho into enzakalayo kwi-new church
uThixo umisile igift zabayi5. uThixo umisile abapostoli, wamisa abaprofeti, wamisa abavangeli, wamisa abashumayeli, the preachers, wamisa otishala noma othisha bezwi. uYesu kayenzanga lento by chance, is by mistake. uThixo uyazi ukuba why ibandla lidinga i5-fold ministry. A 5-fold ministry, it consists of the apostles, the prophets, the evangelists, the preachers. Bese kuba ilaba yabona moslomuno omncane kuwo wonke umisile aba bangothisha aba. These are the teachers of the word. So now if ungambulakelelwanga ungumfundisi i5-fold ministry, nawe ungumzalwane ungambulakelelwanga i5-fold ministry, usengxakini. Ngoba nansi into enzakalayo bafundisi bami, into endirealizile kubazalwane, xa umfundisi wakho angulomuntu, let's say your pastor is a teacher, baye bathi abazalwane, hey lo wethu mana kashisi kakuhle, uyabanda man. Why? Because abantu abayithandi i-teaching, bafuna njalo koko sivutha. There's nothing wrong ngokuvutha, kodwa xa vutha sive into. Ukushumayela sukungcola ezibhikeni ubangi ube nengxolo, kodwa ukushumayela is to speak sense kubantu, uthethe into ezawutshintsha ubomi babantu. Othisha anibathandi nyanasi, anibathandi othisha, sawundlula le zawubuya kuyo. Bese siba ne preachers, the preaching machines. Hayi niyabathanda ke apha. Yeah, ababashumayela baze bathatha ibhatyi bayilahlelele, nithi yo uyabona nxasela akhulula ibhatyi yakhe. Hayi niyabathanda ke apho. Bese siba nabavangeli, abavangeli ngaba abashiya amabandla bahambe balande imiphefumulo. That is why ubona lo muno mude ukwendlula yonke iminwe. Aba bangena nasendaweni okuthiwa kungenwa khona njengoba lo muno njengoba umude uwodwa phakathi kweminye imini. Aba bangena lapho kuthiwa ishunyela ivangeli apha, bayangena abavangeli bafike bapreache bashumayela uYesu, basindiswa abantu abavangeli lapha. Bese siza kulaba ngabaprofeti laba ngabo abasitshela inhliziyo kaThixo, yilaba abathi thus said the Lord. Utsho kanje uJehova Sebawoth, uthetha uthi uThixo ngaba ama-prophets. Bese siza kwaba, ngoba yonke le minwe eyi4 lona umnwe uyakwazi ukuyithinta yonke, ekwazi uthinta lo, but leminye imini ayikwazi ukuthinta lo. Ngabapostile aba, abapostile ngaba uYesu ethi iBhayibheli, some they are given, bese ziyabalwa ke igift, the apostles, the prophets, the evangelists, the preachers, the teachers. Now umzimba kaKristu uyabadinga bonke aba. Omnye uphiwe ukuticha, kukho abantu abatitsha izwi uzuthi wow, baphiwe ukufundisa aba. Dinceda ibandla likaKristu because kukho iconfusion ekhona emzimbeni kaKristu. uThixo uYesu wayemise ngabom i5-fold ministry. So now kwezi eziyi4 igift, the teachers, the preachers, the evangelists, the prophets, bonke laba abantu abaningi bangabanazo ezigift eziyi4, kodwa le akusiyo yawo wonke umuntu. Ubupostile abusibo wonke umuntu. Abantu abangabapostile abo bahlukile, bakhethiwe nguThixo.
baphiwe igrace enkulu ngoba bayakwazi uku-operate kulama office ayi4 bese yabo ioffice kuba ngeyes5. Andazi noma iyevakala lento endiyithetha lapha. Umpostili uyakwazi ukuprofeta. Umpostili uyakwazi ukuvangela. Umpostili uyakwazi ukushumayela. Umpostili uyakwazi ukutisha, afundise. Nekhona umpostili uyakwazi ukuprofeta. Xelela abantu izinto. Apheruze in the spirit. Usho njalo uBhengu. Nekhona? So now, nansi confusion ekhona. Umtholi uSathane uyazi ukuthi aba if bangevana babambana basupportana support each other bakwazi usupport uyazi ukuthi ibandla lalo lizosizakala ngenxa kalo kanti futhi nebandla likalo lizawusizakala ngenxa kalo. So into uSathane ayenzile kwezi gift uThixo asiphe zona. Number 1, ufika wangena kumakholwa athi amakholwa xa sethetha hayi lo wena umfundisi uyabanda khawuze pha kule yami icawa hayi uzawubona hey siphethe preaching machine thina aze lo muntu azofuna ukuva lo preaching machine afika athola ukuthi hey nyani preaching machine ayibona into ba ukuhlala kwampha ndiyasala athi ke hayi nami senongena kula cawa angene nomnye kanjalo asala umuntu kaThixo anganamuntu ngoba kuthiwa uyabanda ikhona iyavakala lento endithetha. Now ngabazalwana benza leyo nto kanti uYesu umisile zabanhlanu 5 prophetical number 5 ngokwesiprofeta noma ngokwezwi likaThixo. Unumber 5 inumber yomusa asithetha ngenxeba uThixo asenzele yona sithetha ngonumber 5. igrace yinto uThixo ayenzela abantu kodwa babe bangayideserve. igrace ifavor ekuthatha pha kula queue ikujampise bonke labantu ikubeke eqaleni. igrace yinto evula izingcango ezivaliwe kodwa xa une grace kaThixo igrace kaThixo nalapho kuthiwa kuvaliwe kho xa kufika umuntu one grace uyangena. Hayibo bazalwane igrace yilento ekwenza ukuthi uqualifye kodwa ubungaqualify. igrace yilento enza ukuthi xa kufika wena noma ngabe izingcango bezivaliwe kodwa xa kunokha wena ziyavuleka. igrace yilento ekwenza ukuthi ekhaya ozalelwe kulo kuyahlutshekwa kodwa xa kufika igrace kaThixo iyakuphumelelisa ikuthatha ikuphakamise ikuthathe ikubeke phezulu. Babuza nebodwa bathi siyamazi loya hayi ngomntwana kaSibanibani hayi ngomntwana kaBanilo. igrace kaThixo ifika ekhaya elingenalutho kodwa xa ifika ivula izingcango. Ilanto uThixo asilethele yona Mthatha kawuthi melwane siyangena kula season. Asifuna ukwazi ukuba amagqwirha athini kodwa siyangena apho kuthiwa kungenwa khona. Siyangena tatam siyangena kawuthi into ababili abathathu uthi siyangena. Hayibo Mthatha siyangena kuthiwa yikho imisebenzi
kodwa xa sele kufike abantu egrace kaThixo siyavuleka izingca. Kuthiwa economy imbi ime kakubi, kodwa xa sekufike abantu egrace kaThixo narandelwayo, xa sekufike abakaThixo irandi liyaphakama. Sekufike abecebo likaThixo kathi ndababili uthi hey siyangena 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 shana mahosa siyangena. 2 Kings chapter number 9, only 1, number 2, number 3, number 4, number 5 verses. Siyangena. Bazalwane ndiyamazi uThixo ethatha umuntu emphakamisa amhlalise phezulu namakhosi. Babuzane bodwa abantu bathi hayi ngomntwana kaSibani lowa ungene njani pho ula Masaya sele bosaya. Nditheni Nkosi yami, mighty Jesus, wakhazulwa ngenxa yami yiwa lapha kade ndize sifihle wakhazulwa ngenxa yami yiwa lapha kodwa moya ongcwele kodwa bakhona abantu namhlanje na yiwa lapha wakasulwa into yasemthatha na awukwazi Jesu Besibini, chapter number 1. Chapter number 9. Chapter number 9. Sorry, ndithe ukumkani not ukumkani. Sorry. 2 Samuel chapter 9 verse number 1 to Ncwadi Samuel wesibini. Yes. Chapter 9. Verse number 1 to verse number 9. Verse number 9, Tata. Cela bazalwane nomzuzu few osendingiphe indlebe. Andingayishiyilenga le ebhengu andiyivale.
bazathi kunento beza nayo utata uCharles ubeza na wayiyeka wayishiya nikayishiyilenga ungashiya abantu ne-question mark. Dithe abefundisi ukuthi singasupportani. There are two things ezenza befundisi ukuthi singasupportani xa umunye umfundisi enza into kodwa sibe sibizwe nguYesu sonke. Zi3 xa ndizawubala nalega 3 but again ndithethe ngezi zi2. Why singabefundisi we don't support each other? It is because izinto ezithethwa ngabazalwane xa sebeqala besihlukanisa ngokwegift nangokubizwa lethu ukuthi ayuCharles bamyeke uhamba yedwa. Yaqala ingxaki xa uthi melwane yaqala ingxaki uzawuthini uCharles ukuhamba yedwa izwe lingaka ngoba uCharles engumpostili uyamdinga umprofeti uyamdinga umvangeli uyamdinga upreacher uyamdinga uteacher wesu. So kahle we need one another. Kukho abantu engafika ebandleni lami ngibabeke everyday izandla kodwa ufumanisa uba i-deliverance abayifumani ngimi kodwa ndi-invite omunye umfundisi xa ndi-invite umfundisi afike ababeke izandla kwenzeke. Mna bazolana ngisiya uJack of all trades. Kukho abantu uThixo ababeka kuwe athi uThixo bonke abayothintwa nguwe bonke endikunike bona xa ubathinta kunento ezokwenzeka kubo. Suphatheka kabi mfundisi xa abanye abantu bengaphili kuwe sozubaphilise bonke abantu baninzi abantu. Inqala lapho ke ingxaki umfundisi xa efika enza ummangaliso ebandleni omunye umfundisi abazalwane bakhulume kakhulu ngalo omenyiwe bamyeke lo wabo bangathethi kakhulu ngalo wabo kanti kulula xa uinvayithiwe ukuthi wena uvela uhlale endabeni ushaye izinto kodwa wena mangabe ungumfundisi walapha yonke imisebenzi nazo zonke i-challenges na yonke into aba bantu baziwa ndim aba bantu ndihlala nabo icawe necawe iservice neservice ndiyamazi ubuthakathaka ndazi ubuthakathaka balo ndazi ubuthakathaka balo kodwa umfundisi o-invayithiwe akayazi yonke lento uzawufika bethi verse ibandla liphakame ibandla lime ngeenyawo kodwa xa kushukela umfundisi walayikha bahlala phansi badasheke bafrize kodwa xa kune-guest bema ngeenyawo bashayo haleluya. Abantu abangakakhuli enkosini kodwa abantu abakhulile bathi khawuthi ininzi into eMthatha Thixo kodwa ndizayithini into eseMthatha ngoba ininzi into yalapha kwangathi uThixo kukhona lento afuna ukuyishintsha kulo muzi waseMthatha. The way we serve God usana mahosa Thixo yazinto eMthatha even noma sesambile kuthethwe ngale mvuselelo kuthiwa kuke kwaba khona imvuselelo emgaji hayi suka uThixo wabutshintsha ubomi bami. Eyoqala isuka ngapha kuni hayi ningangijongi ngolo hlobo njongeni eyoqala isuka ngapha kuni niphakamise omnye kakhulu uthi uPaul xa ethetha ngayo hayi bo yini indaba nihlukanisa umzimba kaKristu. Abanye bathi mina ngu-Apollo abanye bathi mina uthi kanti anazi ukuba sibizwe nguThixo kuye osinikeza igift. Sibizwe nguThixo sonke sibizwe nguThixo sonke
anisehlukanisa nehlukanisa umzimba kaKristu. Akanithi shumayela Tshabalala, shumayela, shumayela. Ndinje xa ungandazi ndinje. I don't compromise. I don't buy face. Urongo kimi urongo, uright kimi uright. Injalo nje uyayithatha awuyithathi, mna ndizayithatha. Soze nditshintshe imessage ngenxa yokuthi ndizawuthatha le endithunywe nguThixo. Amen. Abafundisi baze batshintshe nemessage to accommodate abazalwa. Soze ndiyenze le. Sorry. Ngamane ndilahlekelwe yini kodwa ndingalahlekelwa nguThixo. Kunokulahlekelwa nguThixo ngiwine nina. Ngoba ithi iBhayibheli kuyamsizana umuntu ukuwina umhlaba wonke kodwa lahlekelwa nguThixo. Andilahlekelwe ngabantu kodwa ndingalahlekelwa nguThixo. uThixo ondibizele abantu uba ndishumele kubo abandilahlekele, uThixo uzabuyisa abanye. Endizithi xa ndithetha kubo bathi siyamuva lo tata. Hayi khawuxelela umelwane siyamuva lo tata. Siyamuva lo tata. Hayi mina nje sendimvile. Yabona nje le 2 days unamhlanje nangalika 3 iparcel ndimve mina Monday lo tata. Ndamuva nayizo. Namhlanje ndisamuva thana tata ndiyakuva. Kukhona into uThixo ayilungisayo. Be careful. Because kunento uThixo ayilungisayo in a spirit. There's a shift because uThixo xa ibandla lakhe lihamba likeke okwenkalankala, uThixo will always shift things. uThixo uyakwazi ushifta izinto ukuba zihambe ngendlela afuna ngayo. uThixo uyakwazi ushintsha izinto ukuba zihambe ngendlela yakhe. Oh hallelujah. Amen. Ndithe uqala yabazalwa. Eyesibili eyethu abefundisi. Ibhlungu ke abefundisi. Uyabazondebona abazalwane vele bayazithethela ngabantu abathethayo. Ibhlungu eyethu thina abefundisi. Xa iza ngapha kuthi abefundisi siyabukana. Umfundisi abuke omnye umfundisi nomnye abuke omnye. Bese kuba khona lo mfundisi ozibona yena superior than others. Aqale aphakamele abanye abakhonzi bakaThixo. Noma hambele phezulu. Noma kungena yena mele kuzwakala ukuthi ke sakufika the man of God. That is the spirit of pride. That is a demon from hell. Idimoni mpakamo ni demoni. Suphakamela abanye kanti sibiza nguThixo sonke. Biza nguThixo sonke. Susiphakamela ngathi wena you are superior ukwendlula bonke abantu. Bafundisi ke abo. Yabefundisi nthe yabazalwane bona basibeka esikalini bathi hayi kodwa uChaps hayi yabetha into kaChaps. Nina nisibeka esikalini. Abefundisi ke ababeka isikali yena uyazibona. Uyanozibona. Even noma fika epaka into yakhe uyava kuba I'm the one who's driving the most expensive car. No, futhi kwezinsuku bayagadwa. Nangesibhawu. Manje ukuthi uThixo wayengabiza umuntu bapha ongakwazi ukumprotect. Awubiza uThixo awoyiki into uhamba phakathi kwabantu ngoba uhambi wedwa kodwa uhamba nezidalwa zezulu, uhamba nezingilosi.
ngiyaphakamisa but i-security soze andifuna ukuyipha andizukunibhatala ama-security awubhatala security apho nibhatala ukugadwa nizandigada nje soze nibhatala i-security ngoba kuneengilosi mina ezingada ndihamba nezidalwa yabona njengoba ngishulalela yabona njengoba ngishumayela la nina nibona lo tata nje phambi kwe apha endlini xa ningabuka kahle abantu abakwazi ukuthandaza kahle apha endlini kukho abantu abangasiba lapha abangasiba lelizwe ababuya kwelinye izwe yabona pha kukho umuntu olapha kube khona umuntu olapha ekube khona umuntu olapha kube khona umuntu akule yakona kube khona abantu abemegate bese kuba khona abemephezu kophahla lendlu abagade anything engadisturba imove kaThixo nabantu abane basizwe nguThixo kunengilosi kunezindalwa andithanda ndingathi ndithethe nazo ndithi ake nibathinte zidalwa zikaThixo ake nibathinte zigilosi zikaThixo zinganthinta hey hey bafundisi asisiza uThixo sibahlonipha abantu bakaThixo asisiza uThixo bengusibahloniphe abazalwana abantu bakaThixo labo ndiyoyika ukuphakamela abazalwane ngegift ongasiyo yami ndingashumayela Mthatha ndingashumayela apha eNgangelizwe ake ndishumayele mhlawumbi ivangeli endiyishumayelayo apha eMthatha ishunyayeyo kodwa abazake ningiyekeleni ngisacela ke ningiyeke ngishumayele into engashunyayelwa mhlawumbi apha eMthatha ake ndiyithethe le nto uyabona xa unegift kaThixo you must know when you are gifted you must know that the gift is not yours but the gift belongs to Jesus. He has trusted you akubambiso yabona tata ngoba uphethe le mic yabona xa uphethe le mic le mic mosiyala apha ecaweni ndithi kuwe bamba le mic ndiyabambisa isebenzisa xa uyisebenzisa akusinge yakho angeyakho yalapha ecaweni xa sesifuna sizayithatha noThixo unjalo igift esoperate ngazo akusizwe zethu kodwa yesikaThixo xa efuna ukuzithatha angazithatha yes ukhona umoya uThixo awulungisa abanye bakuzwa sicaweni thetha ngaso fundisa abaphakeme phakeme ngegift zikaThixo into uThixo angayithatha anytime a gift if you are a man of God you are gifted God has given you a gift the gift is not yours. That is why iBhayibheli we are the steward. The steward. Umuntu othiwa steward niyawazi mosabona the term likhona pha ku business or shop steward. Steward ngumuntu osuke etrustiwe kwathiwa buka ababantu. Check and observe everything. We shop steward. Xa we shop steward ukhangela wonke umuntu ophangelayo kuba uyayenza ijob yakhe. Ifemle tata enabantu obajonga ayingeyakho ukuba yi-shop steward akusukuba ufem noma uyi-company owner kodwa utrustiwe ngalo msebenzi
So nathi ke singabefundisi sitrustiwe nguThixo ngegift ezithile for umsebenzi wakhe. Now angikwazi ukuphakamela ibandla ngoba nina ningumakoti kaKristu. Now uma indoda ispoiler unkosikazi wayo, akakho umuntu ongathi yetata kutheni lo nkosikazi wakho wena umspoiler kangaka. Ngumfazi wami tata, sungiqalela ngomkami unkosikazi wami lo. Xa ndifuna ukumthengela iphenza ndiyamthengela. Namhlanje xa ndifuna ukuphuma ndiyotsha restaurant ngoba ku February 14 kuyi Valentine. Xa ndithi baby asambe siyotsha ngaphandle, ndiyakale ndiyotsha nomuntu wami, ndiyoyenza iValentine nomuntu wami. Kaloku ngumntu wami lo, ndenza into endiyithanda, andikwazi ukuxhomela ba. So ibandla lingumakoti kaKristu, ibandla lungumfazi kaKristu. Angikwazi ke mina ukuxhomela ibandla ngezinto. Xhomela umakoti mama, xhomela umakoti ngezinto zomyeni wakhe. Ha 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 ha. Hey! Hey, shut up! Andivani. Andimazi umoya uthini. Inkinga into kuseva ngaphansi komuntu ophakeme. Dongabazi abantu. Thetha anyhow. Oh. Salandwa kude kangaka mntase. Salandwa kude thina usibona apha evangelini. Salandwa kude. Ukuxhoma siyakwazi. I can feel now kukho abantwana banyathela ikhonsi. Kukho abantwana banyathela ikhonsi. Kukho abantu abathe shu. Thanini nyathela Tshabalala, nyathela Sons, nyathela. Abantu bakaThixo, zicaka zikaThixo bayahlonishwa. Bangcwele abagcotshwa bakaThixo bayahlonishwa. Uyamhlonipha umuntu kaThixo. Umuntu kaThixo uyahlonishwa. So intambiso kaThixo ephezu komuntu kaThixo ikusebenzele if ungamhloniphi. I'm striking a balance. Amen. Amen. Striking a Amen. balance here. I'm striking a balance. I'm striking a balance between the church and the men of God. Kuyahlonishwa. Ibandla liyamhlonipha utata umfuna umuntu kaThixo. Sicaka sikaThixo siyahlonipha. Nesicaka sikaThixo siyabahlonipha. Sihlonipha ngisho nomncinci ongangalo mntana. Sihlonipha wonke umuntu. Umuntu kaThixo. Ithi melwane kuyahlonishwa. Kuyahlonishwa. Aphakanyelwana. Nophumelele ebandleni uThixo umsikelela. Ufumana ukuba uyazi uThixo umsikelela. Kodwa ufuna umuntu kaThixo akanamoto, uyamhlonipha wena ulibele unezimoto uyamhlonipha. Yafuthi xa ungumuntu ohlakaniphile uyathi ubuthatha uficela ukuphi lift. Umuphi transport umuntu kaThixo akanamoto. Ulwe nale hayi ungafana abazalwane bakudala otata bethu babeshumela ivangeli bamba ngebhayisekile noma behamba ngenyawo. Kubekho umzalwane nje ibandla uye onemoto ephuma umfundi xa ephuma umfundisi nanja umzalwane efike amdlule ngemoto amshaye ngedust. Umuntu kaThixo uyahlonishwa ukuze into kaThixo isebenze phezu kwakho.
Bengindlule nje. Thanini hayi kabi. Uyandlula sharps. Umoya endiusensayo nendiudisenayo. Bazalane, you must know times. Enkosi yami, next time xa siletha imvuselelo eMthatha, sizawuletha imvuselelo ene theme ethi what time is this? What time is this? What time is this? Because lento izobanceda bazokuba bazixesha ukuba ngubani ixesha. Because xa sizawukhonza uThixo singalazi ixesha, kukho iflight esizayimisa. Kanti besikhona ecaweni ithi take off iflight isithi hawu kodwa uYesu ibihambile iflight. Akabonga uYesu. Ake nimqhwabele isandla esikhulu. Kanti umfundisi ufunda ngicela bazalwane ningiphe nje for a few minutes. Nkosi yami ngiyacela. I want to talk about the subject ethi favor. Andingomuntu othanda ukutitlisha ama message xa ndipreach. Mina ndiyathetha nje bazivele ba. Kodwa namhlanje ngiyacela ukuyititlisha imessage yami. Ndiyititlisha ngamabomu. You know why? Because abanye benu lemvuselelo le izele nina. So ndenzela into yokuba xa uThixo akwenzele le esizawuthetha ngayo, uthi ndikhumbula nemessage kwakupreachwa yayithi favor. Kawuphinda uthi favor. Kawujonga umelwane uthi favor. Nansi into. Funda mfundisi wami, funda mfundisi wami. From verse 1 ngicela ngiphi indlela. Lithini ixesha kuqala? Uliphelile mos. Ubazalwane liphelile ixesha. Andiva? Hayi liphelile. Alikapheli. Siya ku extra time. I-prophetic into oyithethi imake sizongena kuyo ithi singene kule. Ncwadi kaSamuel wesibini, chapter number 9. Yeah. Verse number 9. Ivule tata. Inhloko ndaba uDavide Yeah. noMephibosheth. Hey, Nkosi yami. Verse number 9. Yeah. Verse number 1. Verse number 1. Qala ku 1 tata. Yes. uDavide wathi, uDavide mamela ndicela ngabe sabi kumuntu onyakazayo. Mamela bakuzena abantwana because ixesha lisekho. Iyakhawuleza lento. Ngoba kunabantu kudala belindile estopini. Sifike sibathathe basala. Kodwa leya namhlanje lixesha labantu okudala besala namhlanje bayathatha. Yaza yafika yakhi transport. Kodala zilayisha abantu phambi kwakho. Kodala uzijonga uzikhangela. Uzibuza ukuba kanti kwenzakala ntoni apha kuwe. Nansi impendulo. Namhlanje lusuku lwakho. Kudala imizi ichinjwa iextendwa yenziwa ntoni okoko nihlala ku-room kokwenu. Iyashintsha imeko. Kudala bephasa bapasa abantwana basala abantwana bakho baze bathiwa babizwa ngamagama kwathiwa lezidomu lezi into ezidomu. Kodwa ndibona uThixo ethatha abantwana bakho eshintsha isimo. Hey, kawunyakazisa umuntu oseqa kwakho uthi ziyashintsha izinto. Nangu uThixo akhuphula uMthatha. Nangu uThixo
Ziyashintsha izinto. Kawenze nje, kawenze nje, kawenze nje, kawenze nje. Kawenze nje, kawenze nje, kawenze nje, kawenze nje. Ziyashintsha. Lion of Judah, we Worship you, Lion of Judah. you are holy. You are holy. uDavide wathi ngaba akusekho nampunde na isele yokumzi kaSawule. Phinda futhi. uDavide wathi uDavide wathi ngaba akusekho nampunde na isele yokumzi kaSawule. ngabe akusekho nampunde na eseleyo emzini kaSawule. Ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa kaJonathan. Kanti Thixo wena unjani? Ndifuna ukumenzela inceba ngenxa Ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa kaJonathan. lento ezokwenzeka ayenzeki ngequalification yakho, ayenzeki ngokufunda kwakho, kodwa lento izokwenzeka ngomuntu uthile efamilini yakho owake wazana noThixo, wake wazana noThixo lo muntu. Ngenxa yaloyo muntu uThixo uzokwenza into. Khawuthi yenza into Thixo, Yenza into Thixo. hamba waya wanika sathethi uzawuthetha egqibeleni. Kwakukho isitaka. Phinda tata ivesi engaphezulu. Ndifuna wonke umuntu ayive into ethethwa nguThixo namhlanje. uDavide wathi ngaba kusekhona mpunde na isele yokumzi kaSawule. Kaloku nina ngamaXhosa impunde niyayazi kuba ngumuntu onjani. Ayibo. Ayepha amaXhosa ngoku. Intoni impunde? Intoni impunde? Hayi nayibona ke into yenu le yokungena lapha emaXhoseni ngeqotho. Seyisele khona. Intoni impunde? Ngumuntu osele. Into encinci Umuntu seyisele. oshiyekile. Ndi right? Yes. Anikwazi ukuhlula ngoChapsi ngesixhosa ningamaXhosa jini. Akusekho mpunde Na isele yokumzi kaSawule. ngoba namhlanje ngizomemeza ngoba noma banganigqiba kokwenu kodwa soze banigqibe nonke. Kukho umuntu ozosala salivaliwe ikhaya kodwa kukhona umuntu ozophunywa ngowecebo likaThixo lowo. Soze basigqibe sonke kawuxelele umuntu oseduze soze basigqibe soze basigqibe sonke. Soze basigqibe sonke. Soze basigqibe sonke. Ewe bambulela utata, bambulela umama, bambulela ubhuti, bambulela usisi, kodwa soze basigqibe sonke. Kukho abantu befavor, kukho abantu becebo likaThixo. Soze umenze nto umuntu wecebo likaThixo. Awuvala ngapha uthi uyamvalela ngapha, uThixo uvula ngapha. Amvalela ngapha uThixo avule ngapha, uvale ngapha uThixo avule la, uvale la uThixo avule lapha. Akuyi noma ngabe ngubani lapha. Hamba uzofika ku9 ungayingeni indaba yami wena funda. Ndithi ndiyathetha wena ufunda. Ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa kaJonathan. Kwakukho isitaka sakwaSawule apho. Uzipha igama. Kwathiwa masiye phambili kukumkani.
wasibuza ukumkani sakufika wathi Yeah. unguzibha na wena. Yeah. Saphendula sathi ewe ndinguye umkhonzi wakho. Intoni le pendulayo. Sister, Hayibo bazamthethe. Intoni le pendula ukumkani uDavid. Intoni le pendula ukumkani? Intoni? Inzima lento. Hamba da. saphendula sathi ewe ndinguye umkhonzi wakho. Uqhube wathi ukumkani ngaba kusekho impunde ekhoyo endlwini kaSawule. Yo. Ndifuna ukubonakalisa inceba kaThixo kuyo. Uzipha wathi kukumkani ewe kusekho unyana kaJonathan nto nje ulimele iinyawo zombini. Kumkani wathi kuye uphi apho akhoyo. Zipha wathi kukumkani Yeah. uhlala kwaMarike unyana kaAmiyeli Elodibhare. Ke ukumkani uDavide wamsusa uMefiboshethi endlwini kaMikeri unyana kaMikeli Elodibhare. Elodibhare. Akufika phambi kokumkani uDavide Khawumamele. uMefiboshethi unyana kaJonathan Yeah. unyana kaSawule Yebo. wathi guqaqa ngobuso wakhangela kukumkani. Yeah. Davide wathi Mefiboshethi. Yeah. Yena wathi ndim mna sitaka sakho. Uthe kuye uDavide Yeah. uze ungoyiki ndifuna ukwenzela inceba ngenxa kayihlo uJonathan. Sho. Umhlaba kayihlo omkhulu. Yima. Izabaphosa mfundisi wami yima. Nanku lo muntu selafikile phambi kwakumkani uDavide. Xa uDavide emjonga kuthiwa lo Mefiboshethi wathi xa esefika phambi kwakumkani kuthiwa wawa ngobuso phansi waguqa ngamadolo. Ende kuguqa umuntu elithi iBhayibheli ubelunyonga. Kusho ukuthi walimala the lower body. The lower body yayingafunction, izinyawo zazithe. Wafika lo muntu nezinyawo ezithe wawa phambi kwakumkani. Iva ukumkani ukuba uthini kulomfo. Uthi kuye uDavide Yeah. uze ungoyiki. Uze mamela eyoqala uDavide ayithetha uthi uze ungoyiki. Ndifuna ukwenzela inceba ngenxa kayihlo uJonathan. Kanti uThixo njani na? Ndifuna ukukwenzela inceba ngenxa yomuntu owakwaphila kule family. Noma bangasekho kodwa kule family ukho umuntu owakwenza into enhle. kuJonathan igama lakhe. Kunento eyenziwa nguJonathan. Ngoba efamilini bangathiwa sibabi kodwa sizi kuba babi sonke. Uba khona umuntu ohlukayo. Ndisho ukuthi ifamily yakho kwethu yo ifamily ezinyanya kuyathakathwa kuyaloya kodwa kuba khona umuntu oyi-one othi andiyithandi mina lento. Akabonga uYesu. Qhubezela tata nali xesha akuphumeke Mthatha. Umhlaba kayihlo omkhulu uSawule. Uyala ngaphezulu tata bazokwazi apho ugqine khona bese ungena kumhlaba. Uthe kuye uDavide Ewe eke. uze ungoyiki. Number 1. Ndifuna ukwenzela inceba ngenxa kayihlo uJonathan. Number 2. Number 1 uze ungesabi ungoyiki. Number 2 ndifuna ukukwenzela inceba ngenxa nanguthi xa uzawuthetha Mthatha. Tata khawugqibezela ayifuna ukuphela lento. Umhlaba kayihlo omkhulu uSawule. Ndifuna ukubuyisela kuwe. Yaye ndifuna udle etafuleni yam lonke ixesha. Sho. Kubuyiswa umhlaba. Owadliwa singasinokwazi ukuthi utata omkhulu wayenomhlaba somewhere okanye apha eMthatha.
kunomhlaba utata omkhulu wabe uowna kodwa thina kasasi. Kodwa ngenxa yefavor kaThixo ehamba iguduzi ehamba ifuna yawufumana umhlaba katata omkhulu. Kuzawungena ii-phones, kuzawungena ii-emails, kufunwa abantu balefana ukuba ngubani owashiyeka kule family, ngubani owasala kule family, ngoba kukho inceba uThixo afuna ukunibonisa yona. Professor. Hayi yaluphela le nto. Yaluphela. Sithini siyeke? Siyekeni bazalwane. Kodwa Nkosi yami ndiyapenika ngoku. Ndiyapenika manje andisashumeli kamandi, ndiyapenika. Demo ixesha lahamba nami ndimo ndipenika. Kawuzama nje andisafuna ndibeka Ubuye wakhahlela uMefiboshethi wathi, Mhlekazi, uyintoni na umkhonzi wakho ukuba uthathe ingqalelo ngenja efileyo enjengenje? andikwazi uthula kule. Bendibeka umntu apha ningasafuna uthatha afunde azagqibe, kodwa le nto ethi ubeyintoni umkhonzi wakho ukuba uthathe inja efana nale uyithathe uyihlalise phezulu namakhosi, ihlale nokumkane, into beyihlale Ngangelizwe, into beyihlale ezilalini, wena uyithathe uyibeke epalace. Hamba uThixo, abanye nje Nkosi bayavalelisa kulo nyaka. Awusangena emasababs, awusangena edolophini. Kudala abantu behlala edolophini. It's our turn now. It's our turn now. Kudala abantu begqoka ijasi zokupasa. It's our turn now. Kudala abantu behind the wheel bedriver. It's our turn now. Kudala. Hey. Kudala abantu banemali. Sihlupheke sibatheni sacela nje uniboleka i-10,000. Yazi xa ningafumana nje i-10,000 kunto zami ezizawulunga ndizayibuyisa iphindiwe. Kuthiwa hayi andinayo kwaleyo 10,000, yilena kubalwe lena kubalwe le. Kanti uThixo uthulile ujongile. Buye wakhahlela uMefiboshethi wathi, Yeah. Mhlekazi, Yes. uyintoni na umkhonzi wakho ukuba uthathe ingqalelo Eish. ngenja efileyo enjengamnje? Ngoba ungayibiza uthini, omunye umuntu angathi mara sekuthiwa kuyahlupheka kutheni ezibiza ngenje. Ungayibiza uyithini into yomuntu owashiyeka yedwa, yonke ifamily yabulawa, ashona abantu, nomzi wakokwabo awusekho, kwayena wasala ngenxa yeneni. Umama wayemgada, naye wathatha wayobekwa eLodebar. KwaLodebar leyo yingoba vele bonke abahlala eLodebar nabantu abalwayo abahlaselayo bebangeke baye eLodebar, because eLodebar abantu abahlala khona kufana nokuthi bafile, ngoba ayikho into yabo. Nalona uhleli nje embhedeni eLodebar akho kwanto, so bebangeke bayihluphe ngoba uyafana nokuthi ufile. That is why ethi kuDavide, bekuyintoni umkhonzi wakho inja enje ukuba ingathathwa ngukumkani ayihlalise ebukhosini, into engenabazali, into engenanto, into engenakhaya, into engenamsebenzi. Kodwa uThixo xa sele kufike ifavor kaThixo ivula izingcango bangene. This time I'm closing for real.
hamba tata uzofika egqibeleni kuverse number 9 noma ku10 sesiyagoduka. Verse number 9. Ukumkani wabiza uZibha isicaka sikaSawule. Wathi kuye, yonke into yakwaSawule inkosi yakho ndiyinika umzukulwana wakhe uMefiboshethi. Nguwe ke kunye nonyana bakho nezicaka zakwakho abaza kusebenza la mhlaba wenkosi yakho uSawule. Nilimele usapho lwakhe nilondle ngaloo ndlela. Yena ke uMefiboshethi umzukulwana wenkosi yakho Amala wohlala esitya. Lo umhlaba kayise lo uzawubuyiswa, nina nizawusebenza umhlaba. Ubuyisa umhlaba wakhe uzawubuyiswa. Kodwa makuyilo lo uzibiza ngenje lo uzawuhlala nokumkani. Khawubambe leyo verse dad. Khawubambe leyo verse. Kepha ke lo uzawuhlala nokumkani ebukhosini. Khawuyifunde tata kakuhle la verse oqhubeka. Ukumkani wabiza Yeah. uZibha isicaka sikaSawule. Wathi kuye, Ewe. yonke into yakwaSawule inkosi yakho Yezwa. ndiyinika umzukulwana wakhe uMefiboshethi. Kuye lo. Ngoba lo uZibha indodana kaJonathan. uJonathan ube indodana kaSaul. uSaul ube unkumkani before uDavid. Ngoba bekuzonikwa enye yamadodana noma yamadodakazi akusekho bantu. Kwasala lo mzukulu olunyonga. Ibhlungwa yona into yalo mzukulu. Khangabe enjoye impilo, khangabe enjoye ubuntwana, akhule kakuhle. Ebukwa ngumama wakhe notata wakhe. Wathi asemncinci aseliswana. Kwavela impi. Ama-Israyeli elwa nezizwe. Lo ubegadwa lineni. Uthenakezwa ngoba kwaIsrael xa kuba nempi kukhona uphondo olusho a signal of a war ukuthi kunempi. Bethu uphondo luthi uphondo lakhona lulila kabuhlungu kusho ukuthi kuyafiwa kunempi. Lo neni wavele wathi thwi umntwana. Uphi umntwana? Kanti zisa umntwana omncane. Letha sisana umntwana. Sisama Shem akakalala. Zapha awuzwake. Ya. Futhi inkwenkwe le. Uneni wabaleka athi ubalekisa umntwana. Wabaleka uthe asabaleka nomntwana wakhutshwa wawa. Xa esiwa wawa umntwana wawela phezu komntwana. Umntwana wabethaka walimala. Umntwana waba cripple wabaleka naye kunjalo. Lo mama ebalekisa umntwana embalekisela impi ukuthi nayi impi ihlasela ama-Israyeli. Wabaleka naye kodwa ingxaki ubaleka nomuntu selalimele sela cripple akasakwazi kuhamba. Uyakhula kodwa izinyawo awubangcwele mokhosaya inamahosa inabahosaya ikamando libra sitakabosa. Hey usadaba. God bless you son. Alufa fundiswa mhlala phansi soze sigqibe mina nawe. Lo Mefiboshethi okuthethwa ngaye ngulamntana kaJonathan. uJonathan lo ube yifriend kaDavid.
ithi iBhayibhile uJonathan noDavid bathandana ngolu hlobo. Ibeke phansi ifoni mfundisi wami. Ndifuna ukubonisa abazalwa. Kuthiwa uJonathan noDavid bathandana labafana ejabo ithi ayilingani njengoba nje nisibona si vertical channel nenade sibafutshane akushiwo njalo kumuntu omdala. Thanini hayi ni vertical challenge. Si vertical challenge sikho bafutshane. Iyahlonipheka xa uthi si vertical. Na kuthiwa bathandana labafana. Lo uJonathan lo ngunyana kaSawuli. uSawuli ukumkane ophethe uIsrayeli. uDavide ngunyana kaJese. Ngulowa utata wakhe wathi hambisa umhlambi lemahlathini. Ibhlungu into kaDavide. Zawuthetha ngenye imini ngayo ngoba izantshela ixesha ngoku. Now ithi iBhayibheli lo mfana lo uDavide anibekise ngomnye ngoba nomdala phakathi kwenu. Okay, akuza wena. Beka ifoni tata. Hayi secona bakomuntu uzayithatha. Ayisahambi kakuhle manje. Hayi tata ayisahambi kakuhle. Ndifuna ihambe kakuhle. Ndifuna le sequence, you know. Le sequence. Now listen. Asithi wena nguJonathan. Kanjani nibekise mina ndiyashumayela mina. Akumela mina fanele ndibe neutral. Ndithathe bani? Ndithathe le sequence. Khawuze dala. Uthomnye utata manje. Iyavuma. Still isala. Woza sabe. Hayi akuze lo. Tata umfundisi hlala phansi bazothi abazalwane bakho hayi uhamba ukhonza nabefundisi abahambe kwenziwa iexample ngabo. Yaqonda manje. Okay. Asithi ke sesiyafa. Asithi ke ndenza umzekelo so that abantu bakwazi uqonda iBhayibheli. Uba uThixo besenza ntoni apha? nguJonathan lo ngunyana kaSawuli ukumkani. nguDavide lo ngunyana kaJese. uJese ngulo watata wayenamadodana awu7. lo ufika uJese selamdala ngeminyaka in such a way yokuthi wayisola uJese into kaDavid ukuba I'm not sure kuba ngumntanami lo. I'm not sure uba unyana wami lo. Sayithetha ngenye imini asiyeke. Now lo phako kwabo akathandwa ngabobhuti abadala including utata noma abamthandi lo. Lona ngomncinci ilasborn kodwa xa kuyokweluswa bayayekwa abobhuti abadala kuthiwe lo akahambise umhlambi ayokwalusa. Pha ekwaluseni kuthiwa lo wayephatha into. Ipheni mic. Kuthiwa thatha mic. Kuthiwa lo wazakhela umtshingi kusho ukuthi ngolimi lanamhlanje singathi igitara noma isiginci enkosi. Isiginci kuthiwa wayedlala isiginci. Ma umoya wakho ukhathazekile wayevele abethe isiginci. Kuthiwa ngexesha betha isiginci uThixo ubehlela kuye lo. Asibethe isiginci lo alile inyembezi. Esibuza into yokuba ithini lento yokuba ndingomncinci utata angandithandi obhuti bangandithandi. Hayi mntanami xa ukhona apha ungathandwa mamela ndikuxelele ziyashintsha izinto. Ongathandwa uzawuthandwa. Selafikile uThixo. Abethe lo ngexesha
ebetha lento, betha wena, betha noma, betha Sive, betha David, betha ngomlomo jini. Senza so Thixo njani Mthatha ngelixesha enza so Thixo amombathe lo yahlitaphiso kaThixo yahlala phezu kwakhe akathandwa lo kodwa intambiso uburight bambanani ndoda uright ngoright nansi into abayenza lo ngunyana kaSawuli kuthiwa lo ngenye imini wayempini because of ifavor kaThixo yayihleli phezu kwakhe. Remember, uke wabulala ibhere ngezandla angaphethanga sikhali. Uke wabulala ingonyama ngezandla angaphethanga sikhali. Ngoba isikhali sakhe ayesiphatha wayebetha umtsingi ebetha ndoni ebetha isiginci umkhonto wakhe lo inkemba yakhe lo bekuyisiginci ubebetha isiginci ebethe usadabahosaya inamahosi ingxaki yabantu abasazi isikhali sabo basebenzisa noma ngabe isiphi sosuphumelele ngeikhali zabanye abantu sebenzisa isikhali sakho emzalwane sebenzisa isikhali sakho. Ayifuna ukuphela lento ayifuna ukuphela lento ngiyavala ayifuna ukuphela Jonathan uDavid one time wayempini engenasikhali emva kokutrainwa nguThixo emveni kokungathandwa yifamily yakhe uThixo wamkhupha wama-isolate ngoba wonke umuntu osetshenziswa nguThixo akaphili phakathi kwabantu uyakhutshwa a-isolate kodwa thina singayiqondi thina into kaThixo yakuba njengoba ngathandwa nje uyingoba uThixo akafuni ndibe phakathi kwaba bantu ngoba kunento uThixo afuna ukundifundisa yona maqala uThixo ufuna ukundifundisa into maqala uThixo uyakhuphana ebantwini ungamangali mntanami ayichomi zakho ufika zithi ayichomi ngizakubona zigoduke usale hayi uThixo uzobahlehlisa uThixo ngoba uku-isolation uyakhuphana uThixo phakathi kwabantu. Ndivala kwamanyani kuba abantu abanga-understand. Sometimes you are crying every day. Why Thixo? Why mina? uThixo akafuni phakathi kwalabo bantu. Mamela omnye bukhona apha awukhuliswa ngabazali bakho awukhulelanga kokwenu ukhulele komdasi nakontonto. It was a purpose. There was a purpose why uThixo akukhuphile efamilini wakhulela ngaphandle ngoba uThixo ube necebo ngempilo yakho.
in such a way ukuthi uthando babenalo to one another. Ngicela ukuyibeka kakuhle le ngoba kwezinsuku kurongo. Amen. Kurongo. Okay, ngibona kurongo kwezinsuku. So ndifuna ukuyicacisa ukuba eyalaba yayingahambi njalo. Eyalaba kwakukhona i-connection from above. Baxhunywaniswa nguThixo. Ababanga yilaba. Ngaye ndiyavakala kaloku siyaboshwa kwezinsuku. Lenyana kumelanga siyithethe. Kodwa ikhona eBhayibhelini ukuthi uThixo siyithethe. Kwezinsuku lo uthanda lo nalo uthanda imihlolo yasemhlaba. And bangathandani ngokuthi he's my brother, kodwa bathanda ngokuba ndiyakuthanda. Uzawuthi usukele eThekwini wazothetha into ezingithethwa apha. Usukele eThekwini wazothetha into ezingathethwa apha. Apha thina siqhelile lento siyenza. Uthe nathethe ngezi izinto. Ewe kaloku usinishoda ngomuntu ozanixelela inyani. Le to le kuThixo le to le kuThixo ayikho. Hayi kuThixo ayikho. kuThixo mamela kuThixo ayikho. Kosamntanami zap for a second when kaloku right ne wena uthatha right insizwa mle ekaThixo ihamba kanje. EkaThixo isequence ihamba kanje. EkaThixo iqala apha ize apha. Once yathi iyakhula kubekho ifamily eyaziwayo emasulwini eyokuba lo athathe afake lo nalo athathe afake lo bese kuba umuntu munye. Le yalo nalo uThixo ayikho. Singayi-compromise inyane kodwa iBhayibheli iyayiphika. There is a purpose why uThixo created a man, and there's a purpose why uThixo created a woman. So who we are, that we can change the laws of God. Fake preachers who fear the governments and fear every laws of the country and compromise the truth of the word. I fear no one. I respect every man, but I fear no one. Only one person I fear is God. Him alone is God. I fear no one. Who's having a problem with me? I guess again. Says Palwen. Banthathe banivalele kodwa izwi babe balivile. Baza yizwi into andiphakathi ejeni. Soze ubuthongo behle. Soze uvalele umuntu kaThixo ashumayelise uthethe inyani kaThixo ubani wena. No government soze anivalele. Uzandivalela because of his powers. Kodwa xa ndipha entolongweni soze ubuthongo behle kuye. Ndingumuntu kaThixo ndidlala. Now sendiyavala. Ithi ke iBhayibheli labafana bathandana in such a way ukuthi uDavide wayidla inhliziyo kaJonathan noJonathan wayidla inhliziyo kaSaul. One day behlangene beyi2, then bakhuluma wathi uDavide kuJonathan, Jonathan, uma uNkulunkulu engakhumbula ungandilibali. Same noJonathan wathi David, xa uThixo angakwenzela inceba unganilibali mfowabo baba. Ithi iBhayibheli that was not enough ukuthetha ngomlomo. Ibathi ekugqibeleni asenze isivumelwano, asenze icovenant. Ithi iBhayibheli uDavide wasika uJonathan, wathatha into wasika uJonathan apha esandleni. What is say laphuma igazi no Jonathan naye what is say kuDavid laphuma igazi kubo boyi2
bogqibapho babambana ngesandla. Igazi lika Jonathan langena ku David, igazi lika David langena ku Jonathan, benza icovenant. Mamela sendiyavana. Now into beyenzeka lo because of ifavor kaThixo ehleli phezu kwakhe. Utata kalo uSaul akamthandi lo, because xa kuyiwa empini lo mfana because of ifavor kaThixo. Xa efika empini ufike ebulale, xa kubula amanye amadoda ebulale 1,000, yena ufika abulale 10,000. Umbona kuba nomfana ubengalwi yedwa, kodwa there were angels ezazibhuqa abantu kodwa bangaboni bona. Now one day ithi iBhayibheli lona weza wathi David, ndivile utata athi ufuna ukukususa, uzibheke ndoda uzijonge emfundini apho uhamba khona. Wathi uDavid nyani, wathi ewe. Ngamanye amagama xa kwenzeka izinto kwelikhaya, because now useka nefear, uSaul uyasiva isitulo sakhe ukuba siyanqanqaza, uzawususwa, wothuswa ngumfana omncinci onefavor kaThixo. Ngoba umuntu onefavor kaThixo, one day andivalele lento yinde le ndaba, ndiyayikhatha bazona, ndiya fast forward. Now nansi into nyani, uSaul washona, uDavid wathi take over, kwaba nguye ukumkani. uDavid xa ethatha ubukumkani, because of the covenant ayenza noJonathan, lo ubengasekho beseshona, bese kuphila nangiya umzukulu uMefiboshethi. Wathi uDavid kunayi indoda okuthiwa nguZiba. uZiba was a servant kaSaul. uDavid wabiza uZiba because uZiba knows everything about this family. Hey, ukhona umuntu othola ukuthi anisihlobo naye, kodwa ifamily lapha ekhaya wazi oda bawo, wazi bontontoni, unefoni necontact zabo, ubenjalo ke uZiba. Wathi uDavid ngenye imini uThixo sekampha ifavor, sekaphethe sekayinkosi, wathi akasekho yini Ziba umuntu owasala. In other words, uDavid knew ukuthi umndeni kaSaul washona, but now icovenant yamhlupha ahlezi esihlalweni, wahlushwa sivumelwano. Sendiyafana ngoba isivumelwano bazana, uThixo honors a covenant. Xa ufuna ukuhamba noThixo, you must enter into covenant noThixo, then you shall see God. Let me close. I'm fast forwarding. Now wafuna wathi uZiba, hayi kumkani ukhona umuntu owashiyeka, unyana kaJonathan, igama lakhe nguMefiboshethi. Wabuza ukumkani ukuba uphi lowo nyana. Wathi kumkani ule entweni eLodebar, kwindawo ebizwa ukuthi iLodebar eMakhiri ula. Wathi ukumkani khawuleza mfondini, leqa ubuye naye. Wabuya naye uZiba wambeka phambi kokumkani. Xa embeka phambi kokumkani, ubeka umuntu ongamazi kwalokumkani. Intoni eletha uMefiboshethi phambi kwaDavid? Icovenant eyenziwa nguJonathan noDavid. Akasekho lo, kodwa still icovenant ayenza yadlisa umntana wakhe, yamkhipha eLodebar endaweni yenhlupheko, yamlanda eLodebar, yamthatha yazombeka ePalace. From Lodebar to Palace, lona uthi ukumkani uDavid, lo uzohlala nami, adle nami njalo etafuleni. Ngamanye amagama uMefiboshethi ushaya ifork and knife alunyonga, uhlala etafuleni udla nokumkani. But abantu abangazi indwendwe xa kuhlezwe apha ePalace, indwendwe azazi ukuba uMefiboshethi ulunyonga, ngoba itafile iyafihla
ifihla ubunyonga ngoba uThixo uyafihlana. Hey, bakubona abantu drive imoto enhle kanti abazi ukuthi walimala. Ushadabaha, kunabantu abalimele kodwa uThixo uyabalanda elodepha. Namhlanje ifavor kaThixo iyangena, ingena ezindaweni okuthiwa akungenwa kuzo. Osanamaha. God bless you, sir. God bless you, sir. Sasiyathandaza. Akuphinda uthi favor. Akuphinda uthi favor. Yamlanda uMefiboshethi wahlala namakhosi. Isonjana iBhayibhili ithi iBhayibhili uThixo uyayisuthisa impabala ezaleni, ayiphakamise, ayihlalise namakhosi. I prophesy upon you. I prophesy in the name of Jesus. Every land of your father, every land of your forefathers, ezadliwa ziyabuya, ziyabuya. Zonke imoto, yonke ingcebo katatakho, yonke ingcebo katamkhulu eyadliwa iyabuya, iyabuya, iyabuya. Favor, 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 favor. Awushaya izandla uvula umlomo kube lowo nalowo abeseyakhuleka. Kunezinto ayiphindiselwayo, kunezinto ayibuyiswayo. In the mighty name of Jesus. Ushata papa, ushapakata, repesataka, repesaya, mondo shikabro, riba babayata, rikatatatata, urababababasai, unamandosha, azibuye. Zonke izinto eyilahlekile azibuye. Mundamusha abubuye ubusa bakho. In the mighty name of Jesus. Ulamabababosai. Azibuye imoto zakho baba. Azibuye imoto zakho mama. Azibuye, azibuye. Ayibuye imizi yakho baba. Ayibuye imizi yakho mama. Azibuye imali zakho tata. Ayibuye imizi yakho tata. Ayibuye ingcebo yakho. In the name of Jesus. 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 Usata pakasaya. Usapaka tototo. Urabasanda. Urabasikate. Randala bossa. Rabasikatapa. Irabasantosita. Inamakosaya. Inamasuta. Iabababababa. Iababababosa. Rakatatatatatate. Sapakasatapa. Ripakosotopoya. Mantosikapa. Mantosikapras. Ikabayantalabosa. Iababasaya. Iababababosata. Ikamatosita. Inabababosa. Abambukela makhaya. Ngiyakhuleka. Azibuye into zakho. Azibuye izinto zikamkhulu. Azibuye izinto zikababa. Ayibuye izinto zikamama. Azibuye izinto zomfowenu. Ayibuye izinto zikadadewenu. Ngiyagamba likaJesu. Ngiyagamba likaJesu. Ngiyagamba likaJesu. Ngiyagamba likaJesu. Kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Ushadabakosana. Ribabasikaba. Inamamamamama. Oshadabaha. Enanamabos.
Yes, yes. Enamando Shaba. Kan komme nu Jesus Santa School. Kan phinde ngobe luye sisandla esikhulu. There are few people in Basensayo in my spirit in this place. You are so hurt. Linyaziwe imeko yakho kwenu. Linyaziwe imeko indlela okhuliswe ngayo ekhaya. Kube buhlungu. But it was for your own good. uThixo namhlanje sisiwami ndibona ubuhlungu mntanami andazi uba yintoni lekhathaza kangaka unkosi mtshanami ngenye imini uzanixelela utata umfundisi wakwathetha ngemessage I can see scars in your heart sisiwami uthandiwe nguThixo izawuqhuma mntanami into yakho futhi soze bakwazi ukuyivimba ushatabaha hela bosaya akakho umuntu angavimba into kaThixo cela uthandaze mfosi khuleka bakhona abantu siqale nganaba bantu the purpose of this revival eyona njongo yale mvuselelo ukulanda abantu abangazani noYesu ukuba bazane noYesu miracles and other things those are bonus zibonus uthi xa uzosipha zona for attending this revival enye yebonus uthi xa uzonipha yona umsebenzi enye bonus uthi xa uzonipha yona zi-promotions enye bonus uthi xa uzonipha yona zi-graduations enye bonus uthi xa uzonipha yona zi-companies and tenders enye imitshato those are bonus but the purpose of this revival is to win souls for Jesus noma ngaba munye noma singasuka eThekwini sisuke lomuntu oyedwa kodwa ezulwini lithi what a joy ngokusindiswa ngokuphenduka kumphefumulo wodwa sengiyathandaza wonke umuntu namhlanje ngizanibeka izandla abantu basemntwana ningadinwa ningakhathali nangomso ngizaniphinda futhi ngibeke izandla until intando kaThixo yenzeke ezimpilweni zenu ukhona umuntu othi tata ngicela uthandaze nami ngiyamdinga uYesu tata manje ngamamukela uYesu phakamisa isandla sakho nomunye mhlambe unibukele ekhaya bukelela inqubo bukelela program bukelela revival usekhaya phatha kwamamukela uJesu please lift up your hand wherever you are apha endlini mangabe ukhona umuntu othi tata cela ukhuleka nami ngiyamdinga uYesu phamisa isandla sakho God bless you mntanami qhubeleni isandla esikhulu oh Jesu izapha phambili mntana izapha phambili siswami qhubeleni isandla ade afike apha phambili ayo no chuta ume apha sisi utsho ngapha ngakum ukhona omnye nayizolo ndichile ndiyayiphindana namhlanje bazalwane lude uhambo losindiso ide qhubeleni isandla ade afike imapha mama ngabamukela uYesu aba for the first time the second group endiyidingayo ngabantu abahambe uhambo olude inde lendlela esihambayo
kukho ukubethakala nantontoni. Xa uke wabethakala ungabi nantloni. Lemvuselelo izele wena ukuzokuvuselela. Iza tata, mina ndake ndasindiswa ndamamukela uYesu. Oh tata, ndabethakala apha ebomini ininzi into. Iza mntana, msoze sikubuza ukuba bucimba wenza ntoni. Lento ingabetha noma ngabe ngubani. Ibetha mfundisi, ibetha bani. So ungubani wena? Iza mntanam, sikhuleke. Sendiyathandaza. Glory to Jesus. Hallelujah. Cela siphakamise isandla. Nkosi yami mntanam, sisi wami, ikhona uThixo into ayenzayo. Oh shada bakhosa. Yebo Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Phakamisani izandla, ibandla ngicela nibancede. Nibancedise. Thina sesayikhetha inkosi asibancedise. Thandini inkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba ndonile phambi kwakho. Ndisilelwe inkazimulo yakho. Nkosi uYesu, elundithethelele onke amacala endiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uYesu, elubhala igama lami eincwadini zokuphila, ulosule eincwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya ebomini bami. Ndisindisiwe, ndingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenxeba yakho ondenzele yona. Amen. Qhubelani uYesu isandla esikhulu. Baba wethu ongcwele, siyabonga. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ngokusindiswa komphefumulo wodwa. Injabulo engako Baba ekhaya ezulwini. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo ngale miphefumulo ethe namhlanje yazinikela kuwe. Baba wethu engcwele, lithi izwi lakho onamahloni ngawe phambi kwabantu, nawe uyoba namahloni ngaye phambi kwezidalwa zezulu naphambi kwaBaba. Siyabonga uNkulunkulu obaphila isibindi kusihlwa ukuba Nkosi bakwamukele wena njengenkosi nomsindisi. Babusise uNkulunkulu wethu engcwele, ubusise amakhaya, ubusise imizi egameni likaJesu abaphuma kuyona. Baba wethu engcwele, ngiyasikhulula isibusiso phezu kwabo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngicela sishaye ihlombe elikhulu bazalwane, sishayele uNkulunkulu egameni lenkosi ethu uJesu umNazaretha ongcwele. Ngiyacela bazalwane size njengayizolo, ngiphinde futhi nginibeke izandla. I want to release igrace, ifavor kaThixo phezu kwenu egameni lenkosi ethu uYesu. Cela njengayizolo amaline abethu kube khona bazovela kwelicala, abanye bavele kwelicala. Xa niqhubeka ubeka isandla uphindela emva, kodwa ningahambi nithi ukulinda kunesimemezelo ofanele nisithole egameni lenkosi ethu uYesu. Kaniqhubele uYesu sathi asizeni lapha bebasinceda uasharisha. Ndiyacela ukuthi baphinde beze, buyani bantwana bami nizo asharisha kwakhona egameni lenkosi ethu uYesu Kristu waseNazaretha. Bonke abasibukele emakhaya egameni lenkosi ethu uJesu, nabo futhi siyacela ukuthi ke bekhuleke nathi njengoba sikhuleka. Bafethu ngathi ukuhlabelela ngisabeka izandla egameni lenkosi. Ngiyabonga kuwe Baba, ngiyabonga kuwe Baba,
Cela ukubonga ngiyabonga. Yebo ngicela ukubonga ngiyabonga. Ngiyabonga kuwe. Inhliziyo yami igcwele ukubonga ngiyabonga. Ngiyabonga kuwena. Ngalokho kuhle ongenzele kona ngiyabonga. Ngiyabonga kuwena. Awu baba ngiyabonga. Ngiyabonga kuwena. Oh my God. Ngibonga umsebenzi ongiphe wona ngiyabonga. Nale mali ongiphe yona ngiyayibonga. Nalo muzi ongiphe wona ngiyawubonga baba kimi. Ngiyabonga kuwena. Baba ngiyabonga. Ngiyabonga kuwena baba. Nomuzi ongiphe wona ngiyawubonga. Ngiyabonga kuwena baba. Ibhizinisi lami ngiyalibonga kimi. Ngibonga ngempilo ongiphe yona. Nemali ongiphe yona ngiyayibonga. Ngiyabonga kuwena. Nale moto ongiphe yona ngiyayibonga. Ngiyayibonga kuwena baba. Ngibonga bonke ongiphe bona baba ngiyabonga. Ngiyabonga baba. Abantwana ongiphe bona ngiyabonga. Ngiyabonga kuwena. Yebo ngiyabonga. Yebo ngiyabonga kuwe. Yebo baba ngiyabonga. Hawu! Nale mali ongiphe yona ngiyabonga baba. Hawu kodwa Jesu usenzanga ebusuku. Yebo ngiyabonga baba. Yebo ngiyabonga baba. Yebo ngiyabonga baba. Yebo baba. Ngicela ukubonga ebusuku namhlanje ngiyabonga. Sengiyabonga baba. Ngibonga ngemali ongiphe yona ngiyabonga baba. Sengiyabonga baba. Abantwana ongiphe bona ngiyabonga ke. Yebo ngiyabonga baba. Hayi 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 hayi. Sicela kungaphumi umuntu bazalwane. Kungaphumi umuntu. Ake sishale uYesu izandla kakhulu. Izandla eziqhabayo zincane kakhulu. Ake sishale uYesu izandla kakhulu. Ake sishayele our Father. Bekithi nizoshaya izandla nimemezele. Niskrime nonke. Praise the name of Jesus. Ngiyacela ningiphe isitulo bazalwane. It's a giving time, it's a blessing time. Yo! Wazoshumayela ubaba.
kule ndawo. Ngidabukela umfundisi ozosala la. Uyokwenza kanjani makukanje? Ngicela ke siphinde siqhobele ubaba wethu izandla kakhulu ngegama lika Jesu.